بله ایشف به کتابکی نو پیشبر تماشاوان هیجانه و همشتره چیروکک نود خوینن. چیروکا ما ایشف به قلم یاسمین البان هاتیه نفساندن کج ستا روزنویس که خجیه پرتوکا چاره ناو چیروکا ما خجی لدو مستوره خانما اردلانیه. مستوره خانم تنه تایبتمندیه که وی اشتره بیجم اف جنکا هیجا دیروگ نویسا یکمه ده جیهانه ده که اصلی ویجی کرده هم به کردی هم به فارسی نویساندیه بسا جنکا جهاتیه لی مخابن مالسف قدر اکا پر خوش نیم بو که هم بنرن یاسمین البان دوی چیروکا خوده چه نفساندیه اوجماله چه دویجا روزنویس خجه هر ایوار به کلجان ته یعنی وی نویسی به نیرینا روزنویس که کی ده نویسینه روزنویس کساد بیجا خجه هر ایوار به کلجان ته سربورین خوین روزانه لسر روپل من ده نویسیه او نتنه سربورین خواه خونین خواه خیالین خواه جارنا هلبست و جارنا چیروکین خواه ده نویسه خجه کچکا پر جیرو جهاتیه ده همان دمیده او پر دلحنون و قنجی خوازه جبر ویه که او هر روش بویرین جدا جدا جیان دکه یا راست از جبر مراقا ویا لسر دیروک و کسی نافدار جی پر کیف خوش دبم و بهتر جوی حز دکم تایبتمندیه که وی یه دنجی هیا که او جار جاران با آوه که افسونی دچه لسر دور و زمان بره و بنافدارن ره پیوندی داتینه یعنی بوانت که و تیکلیه از هر ایواران به کلجان دمینم لبنداوه گلو ده او به او و ایوار لسر روپل من چه بنفسینه روزنویس که منا خوشویست داویا و هفته حوال باوه من یعنی افجی وکی که خجه دنویسه روزنویس که منا خوشویست داویا و هفته حوال باوه من مام باور ما و خونده مالا خواه یعنی گازی وان کریش بگو ور مالاوان مالاوان لتتوانه یه دیو باوه من پشتی کل هف شیورین و بریارا چوین وردان من گوت دایه ام بکشتیه بچن دیا من گوت دبه کچا من جخوا ریویتیا بکشتیه خوشتره ام چونو سوار کشتیه بون دیا من وکر ریبر کشتیه تفدگریا جهن که ام ببر در باز دبون یکو نشانی مددا و ناو گند و باجارو کان جمرد گوت ریویتیا ما دولا 3 ساعت و نیف کشان گاوا ام کشتیه پیا بون ملی نهری که مام باور به عربه خوال بندامه ام سوار عربه وی بون و ددمک کرد ام گهشتن مالاوان گاوا ام کتن بخشه ماله مبدینا خدای که 3 جورکن کوچکه و کچک 2 سالی لحوشا ماله به حفر دلیزن عجیب باوه من بدنگه که نظم گوت اف چه سیره که خوشه هر 3 جورک جی در رنگ هفته بون پورت وان تفس بی بون مام باور گوت نالین دکاره روژه 24 ساعتان بوان را بلیزن پاشه بر خود دا دریه ماله و گوت کرم بکن ام در باز هندر ببین دایی که نالین جمره گلک خوارنین خوش چه کرنه و لبنده میه او در باز بونو چون از چومه لبان نالین از هنک بنالین و جورکان شابوم از هیب وان را مجول بوم دایی که نالین درکت و گوت خجه نالین هل دو ورن ام خوارن بخون من نالین هلدا و ام چونه مال پشتی خوارنه باوه من لمام باور وگریا گوت دکا کشک بینه ام هنه کشک بلیزن کشک یعنی ساترنج چونکه ده حب ساترنج ده تجئه همبری خورد بجی کش
کش اگر چه به پیون به اگر چه به فیل به چه به هسب به مام باور بهدنگ چو کشک آنی و دست به لیستکا کشکه کرن جبر که من لیستکا کشکه پر حز دکر از چوم لرخ وان رونشتم و من لوان میزه کر باوی من بر خدا منو گوت خجه جی فیری لیستکا کشکه بیا مام باور گوت بجی خجه ازو تجی کشک دلیستن نه؟ به دوره باوی من وها گوت خجه کچکا پر بمراقه دبین چش بو مراق ماموسته زانینه یعنی مرف بمراق تشتان هند کن مراق ماموسته زانینه مرف بمراق تشتان هند کن خجه کچکا پر بمراقه او پرتوکن لسر چاند و دیروکا کردان دخوینه و لسر لیکولین دکه مام باور بشانازی لمن میزه کر باوی من گوتنین خود دوم کرو گوت خجه هلبس جد نویسن مام باور دفکن بو گوت نخوا خجه ریچا مستوره خانم اردلانی دشوپینه یعنی دبه خجه جی وکی مستوره خانم سنهی من گوت مامو مستوره خانم اردلانی کیه؟ مام باور دفج لیستکا کشکه بردا و بجوش گوت خجا دلال مستوره خانم اردلانی آنجی بناوکی دن ماه شرف خانم کردستانی ده سردم هجدمین ده لباجار سنه هاتیه دنه سنه آنگو به فارسی دبیجن سنندج یک جباجار روجهلات ته حسباندن و لإیران مرکزا کردستان ته قبول کرنه او وکست سترکه گش ده آسمان ویژه کردی ده تیسیه یعنی سترکه چوال آسمان ده برقه رونید که امر دیتنا وی کیف خوش دبه ماه شرف خانم کردستانی جی وصابیه او جنکه جدما خواه پر پیشکفتی بیه و نزیکی 20,000 هلبست نویسیه و هلبستن و یک جیکی خوشتر و بلندترن مستوره خانم جنا یکمه که به هلبستکی دیروکا کردان نویسیه که تودکاری بیم مرب دی سکناندن لبر جی سکناندن هیا بله مگو مستوره خانم جنا یکمه که به هلبستکی یعنی به آواین هلبست دیروکا کردان نویسیه اویا تایبتمندیه که مزنه که جهره دوت یونانی دست به کریه دیروک تین نفساندن شخو هره دوت به کتاب خوی تاریخ آنگو دیروک مشهوره و کتاب مستوره خانم که به کردی و فارسی نویسیه البامه اویاد به دیوان مستوره که به سورانی هاتیه نفساندن مستوره خانم چی دامریه؟ مستوره خانم نمریه او تم ده قلب مده یعنی هنک انسان بدن وان لاش وان فونکسیون خود خدینن وان بن آغ دکن لی مستوره خانم ده دل هر کرده که ده زندیه ده قلب ویده اینجا و افجی دیوان مستوره ناوی دیوان مستوره هاتیه نویساندن ریزک ام جیب خوینن دبه ای نام نیکوی تو سردفتر دیوان ها وی مصحف روی تو زینت ده عنوان ها یعنی دبه البت لبه داره دبه ناوی تا قنجیا سر کتاب آیه سر دیوان آیه او مصحف تا یعنی مصحف تا زینتا دده عنوانان یعنی زینتا دده ناوان مرتبه یعنی دبه چه اوی ریزی که
Ahmed Xanî jî dibe dest pêk em bi navê te dest pê dikin. Di dîwana xwe de ew jî wisa dest pê dike. û Ustad Bediüzzeman jî dibe Bismillah serê her xêrê ye. Yani ên berê ehlê qelem her tim bi navê Allah, bi navê Xweda dest pê kirine. Yani va dibe çi? Ey namê nîkuyê tu dibe ey navê başiya te li ser dîwanên me ye ku ew nav mertebeyên me dixemilîne. Ev ya jî dîwana wê ya Farsî ye ku wa peykerê wî kî li bajarê Sinê li meydana wan hatiye çêkirin, gelekî navdar e. Pirsa bersiva te jî ew bû ku Mesture zindî ye. Em devam bikin. Ev car bavê min got ji devê wî girt û got: Ew jineke şareza, dîrokzan û hunermend bûye. Mesture xanim helbestkara herî mezin a serdema xwe bûye. Weke ez dizanim peykereke wê li bajarê Silêmaniyê û yek jî li bajarê Sinê heye û li bajarê Amûdê jî li ser navê wê ji bo perwerdeya keçan dibistanek hatiye avakirin. Gelek nivîskarên cîhanê yên bi nav û deng bi hezaran gotar li ser wê nivîsîne. Gelî temaşewanan ez jî mizgîniyekî bidim we. Bi navê Mesture xanimê Erdelanî li Amedê li Diyarbekirê pirtûkxaneyek hatiye çêkirin. Navê pirtûkxaneyê Pirtûkxaneya Mesture xanimê Erdelanî ye. Eva çend roberê çêkirin? Yukarı çekirim. Li nav bajarê ez cî rasterast nizanim. Li şaredara Rezan herhalde ava kir. Em devam bikin. Hew çend girîng e çünkü hem li Sinê ciyê ku ji dayîk dibe hem li Silêmaniyê ciyê ku ez texmîn dikim bedena wî li wê derê defin dikin. Hem jî li Amûdê ew jî bajarekî Kurdên Sûriyê ne hem jî li Amedê ku paytexta dilê Kurda ye û pirtûkxane hatiye avakirin gelek bi meعنî ye. Heq em jî portreyekî wî tabloyekî wî dînin mala xwe. Dibe? Ji van re dibêjin rol model. Ên wisa merij xwe re dikare bike rol model. Ne wisa? Aferîn. Gelek nivîskarên cîhanê yên bi nav û deng bi hezaran gotar li ser wê nivîsîne. Li wî pirtûkxaneyê ji bo zarokê jî nivîsîne. Ne? Belê. Soz ez ê te carek bin wê derê. Min got: Gelo qet pirtûkên li ser Mesture xanim hatine nivîsîn hene, ez dixwazim di derbarê wê de bêhtir agahî bigirim. Mamê bawer got: Romana wê li ba min heye bila lîstika me biqede ez ê bidim te. Gelo ez ê tişkî ji te re bêjim. Çira jiyana Mesture xanim bi kurdiya kurmancî bi awayekî xweşik bi zêr û ziber bi qafiyê tune? Hebûne me yan ke bixwendina? Em binêrin hele Yasemîn Elban Xan çi dibêje. Mamê bawer got: Romana wê li ba min heye bila lîstika me biqede ez ê bidim te. Bi dû re dest bi lîstikê kirin, di lîstikê de carna bavê min bi ser diket, carna jî mamê bawer. Piştî 4-5 hemleyan bavê min hemleyê kir û got: Şahmat. Mamê bawer felsefeya setrencê jî kişikê jî heye ku lîstikvan dema lîstikê de ticcar xeber nadin lê di lîstikê de tenê yek gotin dibêjin. Tenê yekî ji wan yek gotin dibêje. Şahmat. Yani game over. Yani lîstik qediya. Ez kar kirim. Mesela bavê kar kiriye, apî kar nekiriye. Belê. Şahmat tevê yani.
مامê bawer li ber hemleya bavê min matmayî ma hinek li ser fikirî bi dû re hemû berikên kişikê komê hev kir û rakir. Bavê min kenî û got: Bawer îcar bi xecê re bilîze, ez yeqîn dikim dê ew jî te mat bike. Demek ew ji keçika xwe jî bawer e. Mamê bawer bi awayekî rûken li min vegeriya û got: Her bijî xeca mamê. Her bijî xeca mamê xwe gavek şûnde em bilîzin, ez ê heyfa bavê te ji te derxînim. Ka ew jî bêbextî dike. Heyfa bavê wî çima te ji serê keça wî derdixî? Ama ev jî inkînas gotiye çünkü qîzaviye. Qîzavî nîne ki qîzaviye lo min dikare heyfa. Yani wisa jî dibêjin. Lê min dizanibû dê mamê bawer tu carê bi min re nelîze. Loma min pirî caran heves dikir û pir dixwest ku ez bi mezinan re kişik an jî lîstikên din bilîzim, lê wan hezar hincet ji xwe re didîtin û nedixwestin bi min re bilîzin. Min êdî baş dizanibû ku mezin naxwazin bi zarokan re bilîzin. Mamê bawer piştî kişik rakir, ji pirtûkxaneyê pirtûkek girt, dirêjî min kir û got: Ev roman qala jiyana Mesture xanim û Mîrên Erdelaniyan dike. Di pirtûkê de tê gotin ku bavê Mesture xanim hêd zarokatiya wê de pir qedr û qîmet dayê. Her gav bi hev re siwarê hespên xwe bûne, li gelek deverên Kurdistanê geriyane û bavê wê jê re qala jiyana Mîr û begên Kurdistanê kiriye. Ji ber ku bala bavê wê li ser wêjeyê biye, wêje yanî edebiyat. Ev yek bandor li ser Mesture xanim jî kiriye û wê jî xwe ji wêjeyê girtiye. Rojnivîska Mina Delalok yanî xecê dinivîsin ew zarok ku Yasemîn Elban qala wê zarokê dike. Wê gavê min jî xwe wek Mesture xanim hesiband. Loma ez û bavê xwe jî bi hev re pir digeriyan, dê û bavê min di derbarê gelek tiştan de agahî didan min. Em jî agahiyan din te? Ez tiştek dipirsim wincî cevabayê didim min ew bêdidin. Bavê min got: Pir balkêş e, 200 sal berê serê jinan dibin çarşefan de biye, lê wê helbest û dîrok nivîsiye. Mamê bawer got: Erê ji xwe wê jî di helbesteka xwe de gotiye: Serê min hêjayê tacê ye, neyê bin çarşefê ye. Serê min hêjayê tacê ye, neyê bin çarşefê ye. Bavê min got: Çi gotinek rast gotiye. Mamê bawer got: Bi sernivîsa vî gotinê romanek hebû, romana Tosinê Reşîd bu edmexê digot, serê wê hêjayê tacê bû. Neyse, silav jî dişînim. Tosinê Reşîd. Bavê min got: Çi gotinek rast gotiye. Mamê bawer got: Sed heyv ku ew di 44 saliya xwe de nexweş ketiye û koça xwe ya dawiyê kiriye. Yani di 44 saliya xwe de heyv. Bavê min got: Ji ber ku zemanê berê derman tune bûn, gelek kes bi nexweşînên wek weba, tîfo û nexweşiyên din ji hev girtine û bi emrê ciwan mirine. Rojnivîska min e xweşkok. Her carê navek lê dike: Xoşewîst, xweşkok, delal, şîrînok. Gava ku min bihîst, yeka wek Mesture xanim di emrê ciwaniyê de miriye, ez pir li ber ketim û min xwe bi xwe got: Xwezî wê gavê derman hebûna û kesên wê serdemê bi emrê ciwan nemirina. Piştî sohbeta wan qediya bavê min got: Şev dereng bû, de îcar em razên. Min destûr ji mamê bawer xwest, pirtûka Mesture xanimê hilda, ez çûm ketim nav nivîna xwe. Min çend rûpes ji pirtûkê xwendin, lê xewê pir li min giran kir. Min pirtûk danî li ber serê xwe ku ez razêm. Bes hişê min li ser Mesture xanim bû. Min pir heves dikir ku ez jî bibim yeka wek wê bi nav û deng
استوی وان خیالان دخوره چون. روژنویس که من آرندک سبه زو امشیار بون دیا منو دیا نالین دست با آمدکاریا تاشته کرن باوی منو مام باور جی دیسا کشک لیستین مام باور به دنگه کی برز گود تاشته آماده نکن پشتی لیستگا ما بقیده امی تب بچن لبدلیس آفشور و بریان بخون آفشور اوی داره ناو دنگه بریان تخل ناو تنوری گوشته او رونوی و آوساد که هندر شواقی 10-11 تی خوارن من هنک لیستکا وان تماشا کر پاشه من نالین هلدا ام چونه لحوشه و ام بجاورکان شابون دمک او شافینه مسلمان اللي شافینین دبکوش مذهب حنیفی بن امام حنیفی زیده دم دسر درباز نبو همو به هفره جمال درکتن هاتن ده تفگر امام باور ده دخویا که اف جار او بسرکتیه او سوار عربه بون و چونه بدلیسه من آفشور نخوار لی تاما بریان گلک خوش بون ما آفشور نخوریه؟ نزانم زاروک هنک جارا اوسانن تشتی باشی ناغون اویاجی مساج اکا جواکی اجرد برین سوسیال مساج بشون ده امچون سر چیای نمروده دو گل هبون لور ینگ گولا مزن شین بو یا دنجی کس بو آوا یکی سار بو یا دنجی آوا وی هنک گرم بو او ام لراسته گلک دیمنن خوش هاتن و ما گلک وی نکشاندن پشتی گشتا ما قدیا پشتی گراوان قدیا ام وگریان چون مالا مام باور ما چند تکن خواه هلدا خاطر خواه خواست که ام بچن هاو من دید جورکک کرا اوتا اوت و دا دومن من چکر و چوا کر اوش من دور نکد او یک پرل من خوش هات من لاوا و هیوی لدو باو خواه کر که ام ویجی بخوره ببن نه بدلی وان بجی وان دا خوازم من پجراند من جورک کر هم بیزا خواه و ام برای کتنگا و ام گهیشتن بر کشتیگه من دید ترینک رش و درش دکوه نوا کشتی ام جی چون سوار کشتی بون و کشتی دمکا کنده برای کت جبر که ام وستیایی بون ام دره زیده نپیویم بس از بده و باو خوشیوریم و من ناو جورک دانی گرزو نه ناوک لیدانی من گرزو قد جحنبزا خدانانی عرده از پرانی به گرزو مجول بوم از پی نحسیام کار ریویتیام چوا قدیا هاو من دید کشتی سکینی و باوی من گفت ده ام پیا ببن ام بریوین کشتی را ببرداری و چون ام هج جدری کشتیگه درباز نبن مدید ترین جی هیدی وکا مارکی رش جی کشتی هلدکشه دردکوه درو ترین دبر مرا دشو درین واگونان تف وکری بون بس مابو واگونا ویا داوی که ترین به تمامی جی کشتی درکوه جی نشکاوه گرزو خواه همبیزا من آوید ناو واگونا داوی هما پیر من جی خواه آوید ناو واگونه از لگرزو گریا من هیچ گرزو ندیتی ترنج کشتیگه بلز بدور کت من کرا قیرین و هوار لی کسک ندنگ من بیست و نجی هات هوارا من از چوم لگرزو گریا من او لقنجک واگون دید بدور از کتم ناو واگون دن داکو از کسی ببینیم اوجه آلیکاری بخوازم لی من تو کس ندید بس دریه 3 واگونان درد کتن ناو هف من ند کاری خواه بگیهینم واگونین بریا خواه از وردگریا مردگریا لی بفیده بو ترین هر دو چو از او گرزو دناو ده بتنه بون دمکا درش پیدا چو ام تیو برچی بون از چوم کتم ناو واگونان من چاو لی گران که هنک خوارن و خوارن پیدا بکم ده واگونان ده گلک کتی لسر هبون من قطیک وکر لی نهری کنسروین ماسی فاصله و نوک هبون من قطیک ماسی آنی دانی برخواه و یک جی دانیل برگرزو ویجا
از لپی آوه گریا من دوی قوتین دنجی وکرین من بالا خدایی کو دو قوتیان ده گلک درمان هنه من جنویسین لسر قوتیان تشتک فهم نکر بس من پیوک فهم کر کو اوجی تیفو بو تیفو نخوشین کی بو بره درمانی ویتنه بوش بروی پی گلک نخوشت کتن تیفو نخوشیه که چاو بود؟ گران بود زمان بری گاوا من درمان دیتن من ده دل خدا گود خوزی اف درمان ده دورا مستوره خانم ده جی هبونا او ده جوانی خدا نمریا از نزانم که ترین چند ساعت و چند دقیقه چو پشتی دمکی دریش ترین لجهه کی سکنی من گرزو حنبیز کر و اشترین پیا بوم از چون واگونا هری پیشی ج آجوکار ترین گریام آجوکار جی شاشوماشو لدر دور خودنیری من چیروکا خوشیره گوتو ویجی گوت قد هایا من جوه چه نبیه که هوند ترینه ده بونه و اج نزان که او چوا هاتنه وی داره پشت را گوت از پر برچیمه دوی بچم سوکه یعنی چارشیه خوارم بخوام من گرزو رادست آجوکار کر از هنک مشیامو کتم نام واجر جنن ور تف چارشف میرجی بشال و شاپک بون جلو برگن وان جبو من پر بالکش بون وان جی بچاوین عجب لکنجن من دنه هرتن از نیزی جنکی بومو من گوت او در کدره؟ جنک لمن وگاریا گوت سلیمانی با شوره ولات من او ناو جمن را خریب نهاد از هنک فکریم که او ناو جکو بهستیه بدور هات بیرا من که باوی من قال کربو از هنک لدر و دوره گریام کسین ور تف پر خمگین دخویان هما بیجه بکلگری بون وکه که پرده که خمگینیه خواه بردا بسر باجر میری که لسر کوره که رونشتی بو و دگریا از هیدی که چون باوی و من گوت حالو تجبو چه دیگری؟ او بچاوین تجه هستر لمن وگری او گوت کچامن پر نخوشیاوی پر گرانه نتنه کچامن لنا باجر لهر مالی هری کم سه چار کس لبر مرنه نه من گوت خالو نخوشیاوان چنه؟ خالو گوت چزانم کچامن دبه کو تیفو به و دمه قوتین دناف ترین ده کت بیرا من از شاه بوم و ممکلجانی دستین خواه با آلی ترین و دریش کرو گوت خالو وای درمان و نخوشی دوی ترین ده خالو گوت ترین چیه؟ من دست خالو گرد و ام با آلی ترین و چون خالو سر اوله با آوه که عجب لترین نهری لی پشتی من قوتین در زیان تف نشان ویدا پر دل شاد بو ایدی ترین جبیر که لمن وگری او گوت که همه وان درمانان چوا بکاربینن گلو بر پرسیاری وی کاری هنه ام به هفره چون با آجوکار ترین نه مسئله باجاریان ما مسئله باجاریان جیره گوت آجوکار به خلماشی گوت از جی تو تشت جی نزانم چوا کو یکی موریکا خواه خسته به گوه وی او خاصی خوار بو ام چونو کتن نوا باجر خالوش گلک کسان را مسئله گوت جوان یکی گوت هبه تونه به انجا کیبانیا میا مستوره خانم بکاربه و یکی پیک بینه لوما او جنکا خواندا و پر بعقله گاوا من ناو مستوره خانم بهیست از کلجانی بوم از لخالو وگریامو مگوت خالو اف مستوره هون قال دکن مستوره خانم ارتلانیه خالو گوت بله همه او بخواه او خالو دورده یاسمین خان یاسمین البان بریا خیالا متصل جیره به عربی ته گوتن خیالا متصل و خیالا منفصل هیا به خیالا متصل کتی ناو خون و خیال و هش و رامانان وی زارو که دبه وی دمه بریا وی ترینه نه مرب وی آوید کاره هر تشکید بده چیکرین لسر هیم راستیه یاسمین البان خانم لسر هیم راستیه وی آوا کریا
خالو گوت بله هما او بخواه او خالو به بس چو من دادو ام چونو کت نوا کشک که مزن خالو ج خباتکار و را گوت ام دخوازن مستوره خانم ببینن هنک دخوازن مجه هنه وان ام هلدانو برن قطع جور اوده مستوره خانمه مستوره خانم لسر نوین خارونشته بو رنگ و زر و زر پچی بو در رنگ و ده ورد خویا کو نخوشیا و گرانه دنگ ما بهی سر خورا کر و لمن هیریو گوت او سا خیز جی کرنه دوستی های ام بدن سگناندن بله مستوره خانم گوت هون بخیر هاتنه کرم بکن داخوزا و جمن چیه خالو گوت خانما هجا نزانم کو چوا و لکدره جمره درمان هاتیه لی حکم و دکتور ما تفج ترسا نقاشیه جور راویانه و چونه ما دناب باجر ده کسک وقت با عاقل و زانان ندید دبه که تو بکاربی ری و ریبازا بکار آنین وان درمانان نشانه مبدی ام جی او درزی و درمانان لنخوشان بلا بکن مستوره خانم به سکن جه خرابو گوت ده ام بلز هر نو بنیرین چکا او چه درمانن ما هر سیان دا دو هر و ام چون مستوره خانم بزوره دمشیا ازو خالو ام کتن بن چنگن و ام هیدی با آلیه ترینه وشون مستوره خانم جی به ترس لترین نهری لسر نسکنی امکت ناو واگونه ما دوی قوتین درمانان وکر و نشانه ویدا مستوره خانم کاغذن لسر درمانان خواند و گوت او نویس بلاتینیه از لی وگریامو من گوت من دزانه بو که توی جوه نویزه فهم بکی جبر که مام باور گوتو بو مستوره خانم 5-6 زمانان دزانه مستوره خانم وکه که حتی وگا و هایا ویجمن تونه به بشری تبسم کر لمن وگری و گوت تو چی کشککی خوشکی ناوه تا چیه؟ من گوت ناوه من خجه خجه تو جکی جان ولاتی هاتی من گوت از جه تطوان هاتمه و تباش ناست کم ورد خویا که گوتنین من لی خوش هات روگش بو گوت دکابیج اسکی من گوت یعنی خجه گوت از جی نزانم چوا چه بیه از جی سردما 21 هاتمه قاسک بری مگویا به خیالا متصل یعنی خونو خیال کریه چیه ویدمه از جی سردما 21 هاتمه روژک بری باوی من و به حوال خواه به ساعتم بحث هلبستن تا و پرتوکا تا دیروکه کرن جبر وی یکی استناست کم مستوره خانم حیری و گوت چوا و بدو برا گوت جبر کو نخوشی لمن گران کری از نکارم بنفسیم پرتوک نیوجو مایه من گوت وی گاوه درمان اول ام لسر تا بجربینن بدو را لسر نخوشین دن مستوره خانم گوت باشه اگر درمان لمن هات و از پی قنج ببم ام بدو را بدن نخوشین دن و درزیک آمده کرو گوت خجه تو کشککی زیره که وره تو درزی لمن بخن از دزانم توی بکاری وی کاری پیک بینی من درزی جدستان گرد و به دستن خوین لرزی لملی و خست بقاسی نیف ساعت شونده لخالو وگریا و گوت ورد خویه از ببر قنجبونی و دچم و قطیه همبیز بکه و هم بکه و نوا باجر وان درزیان لحمو نخوشان بخن خالو قطیه درزیان هلدا مال به مال گریان ما درزی لحمو نخوشان خستن شاهی کت نوا باجر گلک باجاری لدر و دورا مجبیان وکه ازو مستوره خانم قهرمان وان بن تفج مرا چپک لید خستن و سپاسین خواه پیشکش دکرد پشت را من گوت دوی ایدی از بچم مالا خواه مستوره خانم گوت خجه از قنج بوم از بسایا سر تا پرتوکا دیرو که بقدینم بشون ده و ها گوت خجه توجی تم بنویسه چیروکا خواه بنویسه حلبس بنویسه تو چه دنویسی بنویسه هر تم
بنویسه. من خاطر خو جوان خواست او چوم با آجوکار ترین من او بزوره جخو شیار کر پشتی که او هنک بسر خواه هات من گوت کار ما قدیا ده ایجار ام پاش و وگرن. گرزو کوچه وانه بچوک بون. گرزو جی وکی آجوکار چاوین خوش خواه وند کر آجوکار ترین آجود گل باجاره بچاوین عجب لترین دنیرن لو مجارا اول بو کوان ترین دیتن. ترین بلس جبر دور کتو چو. اف جار ریویتیا ما او قصدریج نکشا دمکا کرد ترین چو لکشتیگاه سکنی. گاوا از جه ترین پیابو من دید که دیا من و باوی من هیجی لبندا منن. از چوم و من وان حنبیز کر. وان پرس و پرسیاران جمن کرن. من بکرتاسی سربوریم خواه جوانا گوتن لی وان بچاوین نباور لمن نهیرین. روژنویس که من خوشویست. گوتنین مستوره خانم هیجی دناو گویهن من ده اولان ددن. خجه از بسایا سر تا پرتوکا دیروک بقدینم. بله چیروکا یاسمین البان لور قدیا گلک تشت هنه کماره سر مستوره خانم بیجه بنویسینه به هیویا که خباتن گشتر چه ببن چیروکا ملور قدیا